Nigongona-inĩ iria mathiko ma Colonel James Nguyo Gitahi kuria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ugite gutiri bata wa kuingata President William Ruto utongoria-inĩ kuona kuri na maundu maritu na maria afatie guthondeka riu ari giti-inĩ. Unasema Ruto aende alafu nani ifanyike mbele pale, Ruto aende weke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale, baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine. Hakuna haja, 27 itafika. Raila akiuga bururi-inĩ ugomeirwo ni moritu maingi megie thogora wa iguru wa muturire, magoti ma iguru maria mararengwo a Kenya, ungumania kuongerereka na gikiro kinene, akiuga ngirimiti iria mekiranĩire ya kurutithania wira na President Ruto ni ya kuhotomia moritu maya. Ndeto iria nyitĩtwo mbaru ni mwandiki wa kiama kia ODM Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, akiuga wira wake ni kurora kana maundu maya ni mararumirirwo. Mambo hii ya ni ufisadi imepanda, ndio sababu tukaweka ile nini mkataba, tumeweka 10-point agenda. Iwapo kufikia mwaka huu wa fedha kaunti zetu hazitapokea bilioni 450 kulingana na vile tumesikizana, UDA na party leader wao watakuwa wamekiuka mkataba na chama cha ODM. Raila oho nioritie a Kenya kuhoreria uteti uria uratamba na njira nene bururi-inĩ, akiuga bururi uhanite tari ihinda ria uteti, njira iria irahotomia atongoria aya kurutira muingi wira. Hatuwezi kupiga siasa miaka 5 yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkiweka nchi katika hali ya campaign, kelele mingi zaidi, kuna kazi inafanyika. Ihinda-inĩ o riu Senator wa Murang'a Joe Nyoto akiuria Raila Odinga ukanahuranira giturwa kiu kia president mwaka-inĩ wa 2027 niguo kumuhotithia gukanahotana githurano kiu, akimuria kunyita mbaru Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka. You can only become president if you run in 2027. Gachagua is ready to support you. If you support Ruto, you will have to play second fiddle. You will frustrate our honorable SK Macharia. Support Rigathi, Kalonzo, and you will be president. Thank you very much. Mimi nataka mimi nishinde. Mimi nishinda mara mingi. Sijatangazwa tu. Riu ngirimiti ino ikioneka tari iri kigera-inĩ gĩa kũiganĩra mũtego wa kũhiũkia ũrĩa ũtekũrũmĩrĩra maũndũ maya 10. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.